ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародарон ва хоҳарони азиз, падарону модарон. ай ҳамад миннатдор, изҳори миннатдории худ мерасонам ки суханҳои хуб гуфтем ва ҳазор раҳмат мегӯям ба ҳамон нафаре ки суханҳои дағал гуфтем дар вақти эҳсосот доштанатон худтонро қабида натонистен. ва ман дина як видео карда будам ки матаи комментари суханҳои безеб намесондем. Аймо матаи точка гапа ки ҳарчанд дига одами хубам ки набуд, баъди рафтанаш бо одами хуб буд, айтияр дуо кардан меравад. мо зора накардем каса хайр ки агар ай дастет намея дуо ки агар ай дастет намея ӯ одами ғазабнок ӯ қана мефурада просто бизабон. ва баъдан як ду нафаре бидан комментари кардан ки хуни ғариборо ҷаб шуден шумо ғарибиро намедонед чиай ва шумо ғарибиро намедонед. марам ғарибам, ранги шумо, марам дар Москваям кор мекунам ва шумо фикр мекунед ки мо блогеро қандалот хӯра калонистем. ма агар шумо бигӯед ки баъзе одам несонда ки ту як ҳаромхӯри, ту як мурдахӯри, лишна ма пул ягон каса нахӯрдам ва агар якадум нафари қарздор бошам, зан заиф меша ки ман айтам қарздор чи пулта бармегардонам, баргардондаги меша ва гуфтан шумо ҳаромхӯрен, ин ваен ва шумо дарди ғами ғарибиро намедонед, бигардонед барои ҷарам. Ина моам Москва даем, моам кор мекунем, моам ғарибем, моам мусофирем, морам дурай падар модарем, дурай зану фарзандем, модам хинай, модам мушкилай. Не ки дар бар як бародари тоҷик бидан, як мурдаи тоҷика рӯй кардан, ин мода шаъну шарафай. Агар шоди бародарам ки намебуд, як каси дигарам ки мебуд, ман дар қанашам хеле рост месодам. Ва баъдан як чизи, як бародар беҳад суханаш беҳад сахт расид ки гуфт ки шумо ай шоди ғариббоз зиндагӣ кардесен ва кайфу сафо кардесен. Аллоҳ шоҳидай, ман ин канал монетизаша полифот куштам. Ба ӯ хотире ки видеои бародар шоҳида монетизаса нарам, наган ки ами видео сум куресе ва мурдахӯра. Ва атай комментаро месонда ки ҳаромхӯри мурдахӯр. Аллоҳ шоҳида, ин ҳозир месам фикр мекунам мегӯям сад офарини ҳамон нафаре ки зубор ҷамъ мекунанд дар мурдаҳо ва дигар ҷоҳо. Ин қадар гапҳои қабеҳ, ин қадар гапҳои безебу даштном, ин қадар ғурур, ин қадар бадбинӣ чи ба тоҷик фақат нисбати тоҷик дорад, чи ба як миллати дигар нисбати як миллати дигар надорад. Мегӯям ку ягон нафар, яъне ки пешрафт ягон нафар дигар намехоҳад. ина ман имрӯз фаҳмидам ки ягон тоҷик пешрафт ягон тоҷики дигар намехоҳад. Агар як қадам пештарак бизанем, пешпои метавон ки пешпои бихӯрем биғалтем. Бародаро, мо бояд ҳама каса, як шери хубе ку, мо бояд ҳама каса сар ба сар тан ба куштан диҳем. Аз он беҳ ки мегӯянд кишвар ба душман диҳем, ам хеле як шерай. барои ҳамин ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунам, ай ҳамат эҳтиромона бародарвор хоҳиш мекунам ки ҳаматон дастаҷамъ шен, иттифоқ шен, якдигарита дастгирӣ кунем. ин рӯзи маргу мурда ба сари ҳамара меояд. Кадом нафаре ки маргу мурда дошт медонад чӣ хеле қинай. Як матали чӣ мегӯянд, хеле груби тоҷик аст, мурда куни зиндара медонам мегӯянд. Инам хеле бародари ман бовар ки баъди вай маърака, ина вай меҳмондорӣ, инаш меояд, уш меояд, иш меравад. Оли мегӯям ки хеле ман ай чӣ мегӯм, вақти одам мегӯянд та як ҷо медонем ти чӣ надидай. Ӯ сол ин ҳамин вақту соат моҳи июл буд, 3 июл апаи ман омад. Дунё гузашт, ман ғарибу мусофир будам. Ман дар ҷанозаи апам иштирок карда натонистам. Ман дар Москва кор мекардам. Манро мефаҳмам ин чизора ва ман ҳамдардӣ мекунам ба аҳли байти шоди бародармон, ба аҳли байти хонагиёшон, ба занашу, ба фарзандашу, ба он нафаре ки хешта бошанд ва имрӯз медонам ки хуни ҷигар хӯресанд. Медонӣ ки бародармон шоди 2 феврали соли 1993 таваллуд шуда буд. Бародармон нав 30 сола буд, нав айёми хуби умраш буд. Ва баъдан маро мегӯянд ки ту чӣ ба ки сабаби мурданша намегӯӣ. Ман надонам сабаби мурданша чӣ хеле шумуд ва бигӯм бародари ман надонам сабаби мурданша. Ман дар нагуфтам сабаби мурданша. Ман будонам видео мекунам, амсида мегӯям ки сабаби мурдани бародарам хеле буд. Мо ҳарчанд хостем тестарак кӯшиш кардем ки ҳамонро бигирем, тестарак рӯиш кунем ки ҳамуҷода модари кактарбош қича ай даст натам ҷо ягон зиданак нашавад. Фақат як шеър ба забон меояд. Ҳамин шеър дар сари қабри апам расондаги будам ва имрӯз мехоҳам бихонамаш. як шеър бадо зарёдим занозин. Зи сад гул як гулат нашкуфта рӯзе, аз ин дунё дили ғамнор будӣ. Ҷавонӣ зеби дунё дорад афсӯс, ҷавонира ту зери хок будӣ. Бародармон дар айни 30 солагиш, дар айни хуби умрашон, хо ӯ репер буд, хо ӯ ҳофизӣ мекард, хо дараи бад буд, хо дараи хуб буд.
ای برادر گر خیرات داری تمام گرم و شیرین گوی با مردم کلام همین مرد خداوند رحمت مغفرتش کنه این الله و الیه راجعون آدم خوبت بعد آدم خوبت روزی مرگ مرده با سر همه را هست امروز نوبتی او بود پگاه نوبتی ما بود تای من از کامنتاری به حداقل نشونده آدم که شما بلوگر و ویزا و رقصا خدا دوام میکنم کسل سیکلیشن ویروسی به و آوچی میشتم بخوابم همه یک تا بمریم تا نمیتونی بگویی که برادر رو ای خداوند طلب اونو میکنم که خداوند هدایت کنه برای دین صراط المستقیم هدایت کنه من با نصیحت هستم الله شدم با نصیحت من پسند یوشم و من هر روز میشینم آفرینی اما آدمایی میگن که زبور میکشن اما آدمایی میگن که پول جمع میکنن برای یک چیز این قدر گپ و غرور شما چخیلی و من برداشت میکنم این قدر با زنگت میزنن آخرش اگراژات میکنن نمیدی ای خیلی برادر من همه گپاتون بدیده قبول من یگم تاثیر نمیترسم من کامنتاری یگم تاثیر نمیخونم بعضی روز میگن که اترا ناموس نداری کامنتاری نمیخونی اهمیت نمیدی ناموس چیزی خوبه ناموس وقتی مردان گیشو میده که بازن فرزند پدر مادرش وطن ملت شک از دست روزی میکنن نمیدی ناموس نیه که یک از خواهر تیر دستش میخواد با ناموس خودت یعنی که طلب ناموس خودت میکنی ناموسیه که یک از خواهری برادر تیر زن فرزند برادر تیر میرسه تا ناموس سلام میکنی امروز مرا ناموس مردکی میگویی و خود در جوشتگیم خیلی خوبی و تلفن قدیم خیلی کامنتاری کردی سر ترانسپارسمنتی پشت اکران نگاه برادر میگه که این نویسندن چلیکات پرس کرده برادر من بس که هیچ شاید دست نمیه الله شایده در حقش دعای خوب که تمام من میدونم تا کار اومدگی مونده عصبات خرابن پول کردگی نیستن میاد بگه عصبانی همین اسمس همین نزوری من میدونم که بعد 5-10 منوت پشیمون ایجاد میشه بسیاریش من نزونه خلاص اسمس را کور میکنم بسیاریش من نزونه جوابش میدم بعدا اسمس را کور میکنم من میخوام که شما هم در همین گناه شریک باشین مردم تاجیک عقبای مرده گپ میزنن مرده زنده اوز بسر و همین یک سری دونا برای که میخوام که هر یک تاجیکستانی هر یک وطندارمون پیش بروه و تاجیکستانی ما آباد باشه و هر یک مومن مسلمانی که دور از وطن میبره در وطن باشی و پیش پدر مادر ایدینیا بگذاری بوکی نداره و خدا قسم بوکی نداره همین میگیرن یه حیوی میکنن زیر خاک میکنن دور از وطن مردن این قدر کیلومتر بودن رسوندن در نزد پدر مادر بودن پدر مادر که تر کلام میکنه تو رفتن میت یا که تو رفتن همین آدم مردن خون دل میخورن چون سال بار میمونن زنده میشن برای همین بفهمین غریب بودن چیه با شما مرا میگن که شما اشودی غریبا خدا کدای گشتین مرا غریب و مسافرم مرا دور از پدر مادر زن و فرزندم من اشود یگم غریب نخوردم و یگم شد یگم غریبا لقمه‌اش نخوردم و من احساسای کلام گفتم کشتگیم که نگین که حق خوده سای اگر ما بگم حق بخورم میدونم چه خیلی چوکرم نکی من در کار نیست اینم جا اومدگیم لقمه حلال مهنت دستم قد کار کردم و بعدا شما میگن که لباسای توزا پوشیده رفته یگون جسم کرده مرا کار مهمیه با همین لباسا کار کردن من اپراتور کار میکنم با بزرگ صداوت گتیز کسی بدونه من اینجا کار میکنم ای همه احترام خودش میکنم غروری درون تونا بکشین تاجیکان روی دنیا بیاین دست جمع بشین اتفاق بشین ما باید پراکندگیمون یگون جورنا میگیریم چی با ازبک طرف ازبک نمیگه قرغیز طرف قرغیز نمیگه تاتار طرف تاتار نمیگه یوره طرف یوره نمیگه توجی نم توجیکان که بخیلی کنکوی نمیگه کنکوی میکنه که یا بوی گاش برویا گپوی گروپ یا گفته باشم احمد بخشیش احمد اوز منظره از جاب میخوام این ویدیو رو خواهر و اپو تماشا میکنن الله شاید یک گرگم میخورم بگم اینا جا بوم میگم پیش کامera برادر هستن که نمیمونن گپام بگم الله شاید کو من خیلی رو پارو کنم خیلی تا اگر خدید گپ زنم ممکن بسی بخشش برسی برای گپای تاگید لیکی بوم میگم تو اگر ایموی خطا رفته باشه منظره اون خطا بخشیدو اصلاح هم کنید برای این برادرای من در حق میت دعای خیر کنید شدی برادر منگز اشرف من نمیخوام در تیم دیگه ویدیو کنم و این ویدیو رو مجبوری کردم که می کامنتاری باز دیروز خوندم با پلاس من خوندم نخواستم ویدیو کنم برادر بگی نپرشل ویدیو کن آخرون ویدیو میشه ان شاء الله الله رحمتی خداوند همه تا اقبال و آروم تا
ҳар куҷое бошем бошем хушбахти сарбаланду хонобод бошем, дур аз ватан бошем. Худованд соҳ саломат зан назди зан фарзандот барата ва агар дар ватан бошӣ ҳалол бод ватана модар нигоҳ камара ва падару модари мо ватан амонат бародари мо. Худованд нигаҳбонтон. худтон эҳтиёт кунед.